Korišćenje sigurnosnog pojasa jedna je od najznačajnijih mera unapređenja bezbednosti saobraćaja. Vezivanje sigurnosnog pojasa u značajnoj meri smanjuje smrtnost prilikom saobraćajnih nezgoda. Uviđajući značaj upotrebe pojaseva, Autoškola Pravo napravila je simulator kojim svim kandidatima dočaravamo ponašanje tela u sedištu vezanog sigurnosnim pojasom i udar u nepokretnu prepreku pri brzini od oko 7 km/h. U razvijenim zemljama procenat vezivanja sigurnosnim pojasom iznosi preko 90%, dok kod nas iznosi oko 53% na prednjim sedištima, a na zadnjim znatno manje. Time želimo podići svest naših kandidata o značaju upotrebe sigurnosnog pojasa. Procenjuje se da, ukoliko bi se vozači i putnici u našoj zemlji pravilno vezivali sigurnosnim pojasom, godišnje sačuvalo najmanje 100 ljudskih života.